Bumbunya digoreng loh. Ya, Beli. Sini dimasukin lor. Ya, Beli. Rasanya ben kriuk-kriuk enak loh lor. Masuk belakang nggak apa-apa. Iki lho lur. Sego goreng desa lur. Be. Lor, Buli sekarang mau bikin nasi goreng desa lor. Ala Buli, ini ada sedulur yang minta suruh bikinin nasi goreng desa lor. Kalau ala Buli lor, dicampuri kacang panjang. Oh iya. Ini nanti ada temennya telur ceplok sama lalapan. Nasi goreng gini Buli seneng lho lor. Sama, Beli. Kalau sampean favoritnya apa lor? Ayo dimulai lor. Ayo. Bumbunya wis tak siapin lor. Iki lho lor. Enek bawang putih, bawang merah, lombok cilik, lombok keriting. Ya, Beli. Sekarang diulek. Oke. Dikasih garam dikit ya lor. Lor, bumbu nasi goreng desa tuh gini loh lor, gak usah lembut-lembut. Oh gitu, Beli. Sek kronyal-kronyal ngene iki. Enak ngene iki, kok sedep lor. Ya. Oke, Beli. Sekarang mau nyeplok telur dulu. Ya, Beli. Sekarang bumbunya digoreng loh. Ya, Beli. Ini gorengnya sebentar apa agak lama, Beli? Agak lama biar mateng. Kalau bumbunya nggak mateng nggak enak. Oh iya. Rasa mentah loh. Jadi sampai mateng. Enggak langu ya. Enggak lama. Dimasukin penyedap, micin, gula dikit lor. Dan tambah gurih hingga. Warnanya wis agak berubah dulu ya. Rata iki sekarang masukin nasine. Nasine dimasukin lor. Ya, Beli. Lor, iki kacangnya masuk. Ya, Beli. Kok rasanya ben kriuk-kriuk enak lho lor. Masuk belakang nggak apa-apa. Ini ki. Dan saya enak kemeriuke ya. Kok kacangnya ben sik enek kemeriuke, gak terlalu mateng gak apa-apa. Tambah enak lor. Sudah matang nasi gorengnya. Ya, Beli. Sekarang diangkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lur, le masak Buli sego goreng desa
ala buli wis rampung lur. Iki saate madang lur. Monggo be. Oh, Ayo. oke lur ya. Oke. Babe karo buli tak madang lur. Sego goreng desa. Ini Be. Ayo. Hmm. Wih, ana mahkotane lho, Ya, Blik. mantep ini mantep. Kayak kanune putri. Hmm. Nih Be. Wis masuk wis sak karepe buli lek njimukne wis. Wis cukup. Wah, lek terus-terusan iku ya. Lengkap lalapane ya Be. Ya, siap. Enek Wis kene ijo-ijo. pangga iya. Enek tomat. Komplit lah pokoknya. Wis Oh iya, ndoke Telure. telure nganu meh lali ceplok. ceplok iki. Wah. Oke. Wis engko nganune njimuk dhewe Ditono ya. sedulure Be. Ah, Apa jeneng ngarani Kerupuk njimuk nanti. dhewe. Iki lho lur. Iki lho lur. Wih. Sego goreng desa lur. Be. Lho lur, segone lur. Mantep ya, Be. Ora enek dadi pemanek saose tomat dadi tomat tok lur. Ngene iki lho lur. Nek saose. Isi iki desa lur. Tanpa saus ya, Be. Oh, ringan banget gitu. Baru beli madang sik. Ya. Monggo, Lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur, maaf Lur. Bah. Nyoba Lur. Ora kleru. Pedes lur. Mantep. Mantep tenan. Pedesnya kerasa. Mantep lur. Lur. Tomat iki lur. Be. Tomat e delokan. Beh, mantep. Ya lho. Enak segera ya, Be. Enak segere, enak apa ngaran lur? Gurih. Gurihe, lezate lur, jam komplit lur. Karo pedes, Be. Pedesnya kerasa. Wis sedulur-dulur cepet ae lur, nerokne buli. Wah, pas tenan iki lur. Pokoknya dicoba wes. Dicoba lur. Lalapan. Aku kurang hitok saiki buli. Apa? Lah kemang ini aku ora duwe ya. Kemang ini. Ya lur. Tapi kerasa lur. Kok kemang ini harus beli rong duwe lur. Kan jebok dhewe sok akeh. Ya. Be, enake piye? Bah, tenan buli. Heeh. Sego goreng desa enake gonggur. Alhamdulillah lur. Lek madang sego goreng wis mari, wis wareg lur. Alhamdulillah. Tetep kaya biasa, tapi karo buli ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya lur ya. Diparingi seger waras sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur ya. Wassalam lur. Matur nuwun.